So good morning hai jotno no khajani tahoktai buhuk no lam sogo. So ang tine reang versus Debbarma ni part 2 khanya nai tongo and abono mi ang part 1 video upload khaika aboni mane full mane video log man baga ang mane amni kaisa part 1 part 2 khaislamka hingkai ang o jaga je poila tam hunai video viral mani hoite to ko mane anbung boro khud ang mane najago anbung boro najago mention khyjok anbung bo jaga bo engka ang bro Spwbo reang by ang text khyleya rok ang norno ang screen of phunung dit nai so hello ang dabuk phunung nai norno ang Spwbo reang by text khaimani khot ang naidi Spwbo reang so oron simi nai di norok doi ko kaham ka nai thang do jar ang mane ang ani boys nang por liya do ang sudo mane tam nai mane bini okono simi ang khnaris nai bini boys no simi ang khnari nai do Bro, listen. Ochla so bor sadi kam ke tong de nai bijata. Ang Debbarma rok noi ko ang kunu ang himmakrui norok ni tamo jat norok ana sikang no Facebook rok nai kun ang kunu nai Facebook comment rogo tei ai ni Insta rogo tei YouTube comments rogo ang nai jak ai fun ang reply roya ang bukha loi tong amti rok kau khamia jaya bono sadi ulog rogo ang distract khai khe pura ai ni mong ham yang nai norok ni mong ham yang nai buja ta khai jom ti rok ang pura otum triplasa bro botai kaisa ko khaika do oba hai thang ulog ang distract khai thla khe pura tripura go horok bai thang nai ai ni mong bu ham yang nai kitai norok ni jat ni mong ham yang nai buja de ang friendly ke tong thongbai Spwbo reang on pura Spwbo reang ni saka otum triplasa ni khana di bro ang to Debbarma phano support khayo no but ang Spwbo reang namo samani si do but no bo hibab khayo sumbo hibab khayo abno asu kotor khaina ko ge bro ni sakang bono pini boys khana di kam kok si bro ang hai phone ang norok no iko ang saya bele iko bo an amti kok sakang ke ang jole ta bo all Tripura people tamine all reang people na go sable bo ani dol rok ta ani fans rok no go tabo ano message khai pelang I amti tamo bo khaina mo chugle bor khai di dis khai ding ni sai dong sabut khai dong ta ano ang khaina mo chu yai phone ang khaila ke bro pura ani buma bu fa phone thong pai nai si hanbo ga ang thong tong ani sel ang khai tong tabo rang kuno kotor motor chung ya ani live ang tamo thang wai si ang support maine fans maine amo nai ya bro buja da ang khaya ani Tripura ang jajak tayano tam hunja amo se ani story sang ri tong tabo buja aro kuno ang kyo Tripura ro tamo bro pai dom ti kogro bono kisa bujai dibas ungkha explain khayo o chlano explain khayo no bo understanding kroi boni pura bini paikha purang saka bonoi ko bro tong remove khalai di bro no why bro sorry abai Spwbo yo Marcus Debbarma ano no hinja bujada ochlan sang sau jo bo an bagui ano bung chau thung riang people la gu sau thung riang bu sana na sau inka an tau ani fans ro ano sai tong ani ko humi ro tamong ba am tiro ke tamo khai ba am tiro bujada norok ni borok se ana sikam te khai explain khai jama ochlano bung tamo nai ba ha ano dis khai famous only nai da fans lan nai yo views lan nai yo it's fuck shit nigga bro don't like bro what the fucking talking about shit this guy bro
log rogui ko dis bis onglai hain khe no rog ni jat bu kunu chayang nai chini reang ni jabu chayang nai buchi ade bono explain khai di bono understand khai di tamo nai bo ha bono belong ni ko yong la chi kon si angle tabuk ni si gorna se ka bu tui khai ni jat chirai si busuk bini years ro busuk ba ang badro no ang ya bro thong jaga nai di wi ko comment nai di instagram comment nai di insta message nai kha der facebook comment ro tam no ro ni deba ma thong an no ham ya se so nu sai de ma nai phanang ker khayam dino fuck off khai ru am tiro bono sadin nung ari yang busana chaja yang sai tong di tam om te ko ro thu de man lagu sa bo ang ulog ro distract pack khaila engke pura hor rong paini si angle om te dis khaya ke pura all Debbarma ang nai si सीधी सी बात लानकी वाल जैसे बात मार कर बोलो उनको ब्रो tamo tripura waini geng tongo yang baire waini geng tong bro kunu saimia ko ang tamo igo ang sai sange video banang tong ha bro ang ulo borok video go hai group khai thonga ing tai ang igo hit geng se roya ko bro please stop this bro we are gang shi of tripura bro tai bano sau sorry sandi hai kano dis khai di hai kano sorry sandi ai sai to chula are bro aini mumbai lai bo famous nai nai bo tai fans nayo fuck shit nigga I don't like this bro bono understand me khai di sadi explain khai di bono chula no thangi sadi bro agon bong nung bo hip hop bo hip hop nge phonok di tamo direct dis khai di sari ko tumai ko omte ro khai bo already young people na singui ko bini videos nog ya youtube channel kroi tamo omte ro khai nai bo bro nung hip hop saka ko ni hip hop link ro de ang nai ni tabu ang share khai nai thung omo chela hip hop si link send khai ko chela masa to pro Spwbo yang thinu kaham bo kaham chawo kaham no mane bin sana thangka Spwbo yang bo kaham yang utum Debbarma bo kaham but bro saime angge amo mane bro walale mane se angge amo to da kisa sa bage onek kotorong thangka mo onek borong no kha video dabu ngka te bose pura viral tongsiu ngate kisa kok sana musungang abo mane trolling খাইনে রং মানে trolling বা যে কোনো হেড খাইনে রং বাট মানে বরং গাইদ যে কোনো চায়া কাম ন তামনাই পুইলান সিমে ইয়াফানি সিমে ভিডিও রিয়া করে চায়া যা মেন ন সিমে ভিডিও কাট খাইয়ে আপলোড খাইরো ভাইরাল খাইরো অবাই তাকাই দি রিখাই ফুল ভিডিও রেডি যতন বইনুং নাই জাতিংকাই দাবুক saya main video no kamu upload mane viral lengjak kamu hai ke bahai ke ngai ba amuno mane ang no koina musungo bahai please ta khai de engkai dabuk je amu ya phang busung ya rong kai borok khai hini tong ha riang rong na hamya sawo hai sawo obahai nei sin Debbarma rong obahai mane je siaro ya phang busuk anoron no comment onek jon borong no phaika call bo phaika tam lai bor kuno saimia just viral mano simi nugo sini buba gara kere hengkai norobo kere amo o viral mano simi se nugoi ko bujo to dabuk abai singai toman bat ya phang busuk ke phan saimia abahai ge dabuk mane main point gangka abahai ang miao kaise video nukha GB Heartbeart reang da tam jani hinai bini YouTube channel mia kaisa nukha engkau jaga nukmani ang bo mane nukha bini video ang nukha mia norbo nai ni ang screen no di nai bini video but o jaga o GB Heartbeart chao GB Heartbeart da tam jani sibini mane YouTube channel bung pokhang ang ba bo sorona tipo mane amorok tam saka mat nang sumu chokari khang kai ata nang khani do poila nang to mane video ya phang busuk nai yang saimano nang ang kaham kai nang just viral mane o video nukha
but ni bukha kisi dukhong kha no mo video slam ka wa haisi ya phang busuk khanai nai gari tam ingya nang chikon sa youtuber ya nang onek kotor youtuber ang thanga nangkai awan pore jajai khaiman pore nang video slam di just o sin gurpai sin de burma rong simi bo chaya kre o jaga ko sabni chaya tong amorong no kisan na jajai khaiye video rena nang abai controversy chol khang kai bolte bobo sao jatnotui sao bobo jatnotui kok sao gang kai jotona mane thamchini bagai mane thamchi control khaimia ngai dak sini dabok dak sagang kai bros popori yang notui gang kok ma sasinai dak bros popori yang bobo video khaiga thino video khaiman pore bo hater bono head comment khaiga but bo jolika jolman pore bini bokro ko thamchi naramul yang ke bobo sairi jaka gurpai nurni gurpai tam khaiman maya yabai inga o jagan bising ya phang busuk onek kok tong don ka o jaga wo oron bising ke utum tripura sabo obahainu sem ga bane bobo mane joli mani bagai nga obahai ke kok tiklai di jaka ta bukuni kok ob to amo jotono amo wansuna nango thingno haipuna mane joli khanga joton narang maya okok mane joli khanga tam sajak thang nijibo saimia aba heng thang ota nga amo please norgo stop khaile dia amo je video bujne robo yapang busuk naiye naile di yapang busuk naya kare je kuno viral angmano sime mane omono simi saya ta slam di naidi sobni cha please andorno koina musungo aba video clip bo upload ta khai di natai dana hanga ganor video full dana hanga facebook post di joto dana hanga anor full video daire di no problem kuno yang kanor khai di aba hai men ga wa hai si actually ani modeng ke tamba ama hai kuno ya abo just thansa ngani se abo thansa nya kha bahai ke ngamba sing joto st sing joto tam jamatia tam reang tam Debbarma sing joto diprasa hai si ngai jung oro reang versus Debbarma hinglai bahai ke ngai ba ngai abono dabok tam sanai video to ne viral tongo mo kaisa clip ni bagai mo video noro abo je mane facebook page ro je upload khaimani o video noro delete khairi di baide mane ama he controversy chole kuno lab krai sang tripura ama he controversy ro tongo kuno lab krai ama noro delete khairi di ama mane sin thino sang mane incel khaima haingai tong abo mane bengai laima hai birudi mane birudi haing tong laika sang abo gangkai abono ang tam sanai tai gas poporiang to bo stop kha probini abono bo oku kha ngang utumno sanai utum please nu bo stop di ta saside amo hai gorono onek viral tong amoro ol khaite problem kotor thangai chance tongo or je nongman nukha je ko nayukha but of video je clip kaisa viral to mane abo noru delete khairi di ngate kisa men kok hungkai abo mane je videos amo nugoi ja video no slamnai rok amo bo yapang busung na hawoi norok mane tam ingya taman bagi bo kok saka oba he kok saka e amo rok norok na ya koi video slamna nang jibi Heartbeart reang please nang ata na di king nin ko bu thing no but mane bo saka utum tripasa bo saka haipono mane sobo sigang saya mane jajai khaiye nang dabo next part of video slam di ngai asuno sanai jutono thansa ang head khanya musungya but actually te kese kok ngai sin tripura o hip hop alka country alka jaga rogo hingkai tongo but sin tripura tangai kre amono sin tripura o sang support khanya nango sini mane audience rok support khanya nango haigese kusugo kana sini mane hip hop sin tripura onek kom actually culture mang ngoi tongo bisibak ngai jotono kaisa support khaya ngai tekjon support khaya aba ya jotono support khanya khai tongna nango ngai amo video khaya to hater rok to tongnai no amo sure tongnai no borok ngai to amo tak tong di kana borok fake account khuloi pano nang ang pano khai mano hater oba haisi hater rok ngai taitam sanai amsuno ngai please no controversy no stop khaile di ang to mane
tai sang sanai abo ang jang tabu video upload khaito man ani upscale music video abo ang or music video dawo ang ani blog channel tong blog channel daya kare ang or kaisi video mane video mane controversy video na ang mada khara an video abo no last nai mane ang je reply mane Spwbo yang tai all reang mane korongno amono ani last video nai ang tai release thansa yak mil nas nang usung angkai no hmby